kwa furaha. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Asubuhi ya uzima, asubuhi ya uzima, nitabisha mlangoni kwa ajili ya upendo, nitapata kuingia. asubuhi ya uzima, asubuhi ya uzima, nitabisha mlangoni kwa ajili ya kwa ajili ya upendo, nitapata kuingia. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Ili niingie humo kwa neema yake kubwa. Ili niingie humo
maze muhagarara. Hari ibintu bimwe biza biryoha uko bisubiwemo. Sibyo? Hanyuma reka urusaku da. Umucuranzi uza mana ya muzike. Ari sawa. Ni ikintu kitaza kibabaza amatwi. Turakuzi agira urutoki rwiza mu gisirimba niwe aya siwe wa mbere ariko ni mwiza. Sibyo? Hanyuma duheze Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Turaziranye. Iyo wabonye mu gisirimba umuntu atangiye kugira gutya. Abari hafi kwicara. Ariko neza iyo hari ukuntu biza bigenda bikagenda neza. Ugiye gusubiramwo dutangira ibintu. Siko? Gwina. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Naje nanumvise sente yajaraje cyane. Nayiregere neza twaje gutarama. Kandi igitaramo turagifite ntabwo twagisize mu bikapu. Turagifite. Kiri mu mitima. Ikindi mureke dutarame abavuga butumwa nibaza nimushaka muheza iminota 20. Ese kubwiza isaha niho abantu bazabumva mukagira imana. Dutarame nk'abadategereje abandi. Semene haleluya. Nibaza nabo barabizi nabakozi b'Imana beza mubabwiye ngo amasaha yagiye bwiriza iminota 15 yo yibwiriza kandi tukumva tukagabana twataha. Ariko twama dutarama nk'abadategereje aposo na bishopo n'abandi bari kumwe tuzaho bari mu bikorwa barimo ariko kandi mureke tubeka abatarama. Haleluya. Jamais Père n'a de fait lors des balises à la gloire.
hari porogaramu sibyo arabotekereza ko turasirimba gutya kugira ngo abashyitsi baze oya tugiye kumva umuvugabutumwa wa mbere Revera Jean Paul noneho bankugira habe ngurambura igitabo sibyo noneho kugira ngo ugire amaze gusubirizemo umushumba y'amatambuka kumva ijambo ry'Imana sindiyo reka ngukubitiremo sawa sinarinzi ko bavuga butumwa batarazi inje turabona inka iri rurenge yahuye n'ubwatsi ariko ikabura nk'umunyu umwungeri mwiza uzi kurakira abungeri bose kurya ntibasibamwe abo uburegerege bw'abungeri ahararagiye akazaragira ahandi abandi bavuye hakaba n'umwungeri uzi gutandurira inka mu gitondo cya kare ntabwira abandi b'abaturanyi aho bibiraraho ukazubona ko ari kuriraho inyana kazikaba mu gitondo kare abandi abagabo b'abanyantengenge abagabo birambura bakaja bagasanga uwabo kera umugabo w'inkwakuzi yararagiye igihe bazoja gukamira kera uwabo iziwe ziravyagiye ziriko ziragira ngo mugabo uzi gusuzuma yaratanduye amenya ahantu hari ibirari by'ubwatsi yararagiye abandi akazira ku ikoti ry'umusazire kera abandi inka zararishije gigise nzanye igise ngikuye kasarani ndasanga w'igitara niyo mvuye nari nagiye mu rubanza rw'ifamiye ndasanga w'igitara ndagisanga ibe mvukirika ndagisangaho kweli nubwo isi itoduhamya ntidutegereje ubuhamya buva ku bantu twamaze kwemera inzi yo navuye nzi niyo ngana ndafiki yangu Revera umuntu yogeza imyaka nk'iyi yanje ko ndava mu busore ndi hagati y'ubuzehe nibwo mpaye nk'abakaba uku turi inyuma yanyu neza gutya uzotibura ikibando nangifata none muzama mutamwifane n'aba ba bishop uzohava gutya natwe tuhaje nimba ikanisa ritari iry'umuntu hari iryacu twese nk'abakirisitu ariko rikabiri rya Yesu muzoza muhava abandi bahaje nabo bahava abandi bahaje siko pastor mutabaye mwama mubibandaho nka kurya kwisuma kuburembo cyangwa supaguro bitabaye nka supaguro twese twobisangira ko naga phrase nako abantu bokaryaho icyo narimvuze ukunda kuze ko namenye ko Bishop Robert yatinze gusa sinzi camutindije na apostle nteziryaye abagani bo bara ubu ni apostle uyu ni Bishop Robert batinze ntibaraza kandi ndizokwica gahunda hariho amakanisa ikanisa rimwe amakanisa abiri amakanisa atatu amakanisa ane amakanisa atanu hari kido dore ngiri nirinda atanda abarevera hogira upfa mfuye mwese mwobwiriza shop mwomuhorahoza niwe ga muvyeyi wanje wo mwuka na mugenzi we mwomuhorahoza uku emergency ntibaho muzamugira ngo iba kwisi gusimi kuri iba mu bitaro iba mu ikanisa iba no mu muryango uku bo babagize emergency tukagomba kubategereza ngo Bishop Robert araza hakaza gusohoka urwandiko ruvuga ngo zagoye ntitukije none abarevera kujya baza bagendana umusaraba bakagendana na Bibiliya bakagendana na mandiko matakatifu nibyo kuri ubibwiye Revera Jean Paul hasanzwe yiteguye bamubwiye ngo hafuye umwana iyo vuga Bibiliya iri mu mutwe atiri wasoma nanje ndayifite yinusu nyine nk'umusaza w'ikanisa je gasi ndaba pasteur singanzwa abarevera habakiristu kujya muzamugendana agace ko kuvati ngeze nk'ahantu mu materaniro bakagutungura huzuvuga Bibiliya nyine usanganywe wakiriye iri mu mutima utiriwe gusoma siko pasteur wanje none nabarevye mbona murasa n'abantu bahawe igisirimba kakare none oro uko nabonye none ndicaraga hari nabaza abacu ko bae bagenda ariko baza bagera nk'imbere bagasusumira ko bae bagenda bagera nk'igihe bokwinjiye bakagaruka ni uboganije waza wiganiriza hari anje na Yesu habaza Yesu se bahawe igisirimba karese batagangaye
bumye baguye umwuma se wo mu buryo bwa network niki cyabaye ariko uzi ko erega nta kintu kitakeneye musada ndaje habe naje mbagezemo numva mpawe izindi mbaraga uko mbaye ngenda mbegera niko mbaye ngenda numva ngabana ko ndagenda nakira izindi mbaraga none Robert yoza nkuko atoza yoba yagize changamoto apostle ntezijya yoza nkuko atoza ako ngako mube mukibitseho ariko ibyangombwa by'ikanisa w'abatubi muhungu habe na Paulo yageze ateguza handa akababwira ngo habaye ibisibya muri Bibiliya ntimurahasoma bavuga ngo habaye ibisibya bibaho mu nzandiko mugende musome ntimurangiza Bibiliya mudasanze ahantu handitse ngo habaye ibisibya umva n'imvura iraguye habaye ibisibya zotuma abantu bari ku ikaratasi bataboneka none Baba wa milele tumekwisha amini mbingu zako tunazitarajia alabeniwea safari inafika mbali mwenendo tumeuanza abilegenilo ariza lobele maafa yakiendelea hata na dhambi zikiendelea tumekwisha amini mwimbaji ameimba akasema nimekwisha ambatana na Yesu sitamuacha Yesu wangu abela twabonye kiruta ibindi ariwe Yesu niwe mugabo muzima niwe uzutunezeza mu makuba niwe uzutuma duseka mu byago niwe uzutuma twishima mu mibabaro n'umugabo w'abagabo n'umugabo utazunanirwa ni se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi niwe nyiri torero niwe wariviriye amaraso niwe warigendeye kubise turi hano mana vugana natwe obela siwaye toka mauti tuingia uzimani tumekwisha toka mauti kuingia uzimani kila melalo faria bega niwea Yesu atakuja kulichukua kanisa, iwe ni mchana iwe ni usiku. Yesu atakuja ibarone, Yesu atakuja. Aro passa di fa. Cuba. Lavoria wea, rabashaka.
Olo basede. Bebe iwe. Ole ferias. Bene, bene, bene. Bene, bene. Imana ibahe Baba umugisha. yetu uliye mbinguni, Imana ibahe umugisha mwinshi. jina lako litukuzwe. Haleluya. Icyubahiro wa Mana we. Mape